Berngem penyap sau hek sipa jong ke Iran u Ali Larijani ya Presiden jong keri Amerika u Donald Trump. La ban pak sipai rengkeu ke Amerika sya Iran ban yakun ban keni ya uranium. Ban la ban yok keni no ke Amerika ya ke Kar Island ke jeka supply peniang jong ke Iran. Kat kumi kubor laong bau hek sipa jong ke Iranian Security Chief u Ali Larijani. Ulama ham ya Donald Trump ba un samat ya keju ke jingyap kumbu Ali Khamenei. Halor ke jing stang jong ke Amerika ba ke Israel ban kruit de ke airstrike ya ke Iran. Kad ba Donald Trump ula pun pai kala da ke ba ong ba ngam sngotu ke ke ba uneu he sipa jong ke Iran umut. Bat ke ke ba umut ban ong na kaling Donald Trump sngotu da ke ba ong na mar ba uneu he sipa jong ke Iran udai ubala rem lupa. Kad bak sipa jong keri Israel kila maham lupa bal da don kino gi batmu ban simbenta ha ka meeting ban jit no elam thamai ha ka jaka jong Ali Khamenei kumta kan long jing maham lupa bag sipa jong Israel kila ban khrwit biang ya kata ka meeting namar ki khobor kila ong pa khun ning kong jong Ali Khamenei kata mujtaba Khamenei ula ban simti ya ka jaka jong Ali Khamenei Henry Mujtaba Khamenei ubra mensauno hak airstrike jong sipai ke Israel. Bad Mujtaba Khamenei uderu ubadon ya ke spa ke babun ha London ke bahadu aspa $1 million. Kum tayano ke Iran kan jit hak ba kamnut pen pau kerteng hadu menta kumuta supreme leader hak jaka jong Ali Khamenei ubala klon yapno. Warla kubor ke banding kong ke bah kemadu kapau ba Mujtaba Khamenei ulaban simti ha ka jaka jong Ali Khamenei. Bat lada ka meeting ban jit no yalam thamai enisi menta de ki he jong ke Iran kan sasyak khruit biang ha ke sipa jong ke Israel kat kum ke jing maham lupa. Ka Iran kala kadum teliu ka tedem ba kemding ka ketem pendiang bala khruit airstrike de sipai IDF ne ka mit saja. Ka Amerika kala donru ke jing mut ban pak sendon dak sipai rengkeu sya Iran ban yuk krino sendon ya uranium ubadon hadu saus pak kilo leong kita long kubor. Hendrai ke ba namar ba ke jaka ba ka Iran ka bu ya uranium ka deh preng tam jong ka Iran. Ka Kuwait kala pun bena ya ke jing kelon nyap jong ki arngut ke sipai ha ke jing kruit drone strike jong ka Iran. Kata uwe de Abdullah Imad bat uwe de Fahad Abdulaziz. Ka Amerika kala perbena biang ya kejing kelon nyap sa uwe polit officer ubadon ha Kuwait. Kata nalor gin rengut sipai. Kumtah nyungut bak Amerika mentakla duno ya gi bru jongka ha kane katma. Ba ja kemedyap jogi rengut sipai la penpo si Amerika na Kuwait na du ne ka step sngi ublei. Kabaderu kajing yambru ka bakraw jong kari Amerika menta kasngi na kajing kelon yapno jong kini hadu nyungut ki sipa jong ka Amerika. Ka Amerika menta kala phabiang sakwe ka jhathma sa Middle East kata kamut ka bande ka jhathma ka balai. Kata ka USS George H.W. Bush. Kata hadin ka USS Abraham Lincoln bat ka USS Gerald R. Ford. Kumta lightly ki jhathma jong keri Amerika menta kibradon ha Middle East. Ka Saudi Arabia kala maham ya ke Iran balada kadang ya kruit drone strike ha uput usam jong Saudi Arabia. Kum taru kam ban se ban sedang kruit kelano ya ke Iran. Dag ba ailat ru ya tem sipai jong ka ya ke sipai jong keri Amerika. Bar ka ba ab jong mamta ya ke Iran ka dei namar sakin hun leno Kurdish kibala swat ha uput usam jong keri Iran. Ban yolat ban rung sendon ha Iran dag basim kabu ha kani katma. Bat la ban yarap sendon penban nag sipa jong ke Amerika ya kilena Kurdish bakin yolat ban rung sya pedeng tam jong ke Iran. Ka Amerika kelak ban kilena mentai ke Kar Island jong ke Iran ke badai ke terminal ban supply peniang sya keleng kiri ke pertai. Ha ka ba ke Iran kelah ban yajeng ba kani ke terminal kumbak kendai % ban supply peniang sya bari. Kum taru ke bandang jan nang nei syakmat tongan api kuipat ki kubor ki bandang wan kublai sibut.